Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamulai Sports Club bat ke Shillong Lajong Football Club kimi madan banyilek kaya ke jinya khun bakhat do jongki bat ke benikini ru ikanam la do jong ko OC Blue Shillong Premier League arajar Phosau hambaran SSA Stadium First Ground Hapolo haka santrik luber arajar Phosan haka pro sanchiteng janmin haka diga jinya khun ke bakhat do jong ke SPL arajar Phosau ke belong ru kum ke final Kamulai SC ke dan kam tang banyak hat ban yo ra ikani ke lempong ya khun SPL ke minta ke samoi Kerba kelajong geran kamban job ya kamulai banyak rak ya ke trofi. Haba keran cikilat petai kubor ba Dipshon Lingdo Nongbri, Secretary ke Shillong Sports Association. Belepen pau bodap daga jingkimen, beklala ban pendap ya ke SPL arajar Phosau, bat ke singiset jan ke deka jinga khun ke bakandai pau, bat kini ke nam la do hapdeng kamulai bat ke Shillong Lajong. Kumta uwe rukot ikipat ba bikin poi shemaran pulo ban saki ke jinga khun ke bakhat do, bat ban aimin si melaki jong ki kinhun bagi kershan. Upen pauru bo kmi lenti babaro ar ki kinhun kinilek kai bha ban pinhun yikipat ba nong pet kai. Nakaliang ubat te bor doling assistant coach kamolai lepen pau baga kinhun jongki kelapen krek bha nakabenta kan gaji khun ke bakhat do. Lepen pau ga jing ngo benut kindiat bagi klamla ban pilem ya kalat kor hakash podrik ulaber bada day bagi job hakatika sngi klayora sendal yake SPL arajar Phosau. Wat lakat tau lepen pau bagi kirmen bakin la ban pen urlong hikathong hakas ngi set jan. Kompetitif ketika football Shillong berpenyak Shillong Sports Association, Shillong Sports Association lah establish itu bagi setiap kat kendai sepak Rio. Kita aktifly nia conduct hamtam ni kini football banyak uplift but popularize tangani kan Shillong Rio nam daga Julai berway. Bersuntrat milala berpindah di Shillong Premier League officer choice Shillong Premier League mentak ba 2024 hadu 89 match lasai ke sini match ke 90 kalau ngukum ke final match bagi saya who is the champion the winner jong ke league bat ahni mentang strat di dalam nak kalian Kamulai Sports Club belum tim E bat ke Shillong Lajong Football Club belum tim B lasai ya fix ke kick off time belum san steng pada Pulau Ground SSA Stadium Pulau Ground Shillong ni kerpan kipai ba bro football long baginya lembah ketika channel bijong pi long kini tip bat kini one ban sakhi football keba dekini ki giant jonga football kani ke jela ke jongi kumatip kila ya kendo final hang tai YJ jonga baginya still league badeng ka Shillong Lajong kamulai kalau kadang job lembah tai dengar bat ni minting ni Shillong Premier League ni community baginya perform well bat ba upai ba undahun lasai kesini kumbalang hadu mentah kajing penyanyi football popular nado midan nado under 24 division nangta third division second division first division bat hakanik Shillong Premier League midan shipau team but baru shipau team itu kelaya perform ki laya penlut ini ki players ki babah ki bapaw kani ke jela ke jongi ki dan boro seperti team tamba kumbalong pat normally kat kum kajing penyak jongi ke league kalau ba ki di bendan art league team champion runners up di bendan ro art league team ki ba lowest scoring point ki nahaban sa relegation sa next lower division, that is first division for the 2025 te hakanika league kumsuang na pois kini ki art league team kamulai menta kalau poi kalayo score hadu san 100 point bat kalajong 100 point ki baik officially ibar relegate ketika renti bahkan dong thamai kena renti ulong tang renti ulong tang 100 point dong thamai kan 100 point bat pasong terap begitu ibi hadu ke match ke ba trap kondai top scorer na kali ulong niu debormi tongper kat kandai teliki gol na tep jok Shillong Lajong bat wani paju kada gol tak nyaru buat syakmat ki players of the Indian team bele poi but ngalafa in vision ru syaka team India
nadu ki manager coach but players laban long ba hakan ni kamat jong kesenong la jong bat ngamolai le sai ni officer choice long Premier League in one witness ini glory le kai ka di India ke jong Kau yang nyanyi saya play bah ulang kerkui tim ini nado kini stang ya practice ke jongi lima kali season di bar kowe ni perform bah tim perform bah walah deng ki injuries ki bagi kena ki don te nilapoi syakni kepentar habang isap yakun ya ka game ke bakado jong kene ka SPL te keburong tulung saya play mau kerku udah dekat te ka sukowe ni ai play ya ki official jong ka maulai ki nong persan ya maulai sports club ni bagi ni game baro rawat nilai ya persan ban restom ban yok head so ban long session di tag champion juga jong ka Shillong Premier League ling bagi ni game ke Bangladesh persa ya kalai kor kadon ke jing Duna kendiat bang imla ban skor moi ikut pandai bagi job ya kalau skor mana kini ngila langsung ini pengen long champion ndai to kadi kejingbu ban penditanat ya kata Shillong Premier League ya ke final ke Shillong sai si tekum ke tim nilai konkret nama takan ni nom tala sai si baru di player hawa penting pada tengki injuries 75% iki dan pergi injuries sendiri buat kataru baru lalu head coach jungi ki official ki player baru prepare nam ta penekun ya ke game lesai si buat ngengek ba ke game kan long ke internet baru dan ko pa ongi secretary jong ka SSA ki ba one page mungkin yo match saya kan ya ta ka beauty jong football lesai si Ingin sekali bagi nak gila kai bah, final berpilih tenang, bagi ini gila kai standar jadi di pemba, kita kebila kai jumlah jom, bagi yang kalian jadi ni aku beri sekadar nak jadi bagi lala gila kai bah di ligi beladak dan di game bah ia don ilang juga berkenaan mai baca nong defense ia drone hati sakit pun hati jadi kami mesin tu dari laban sudah laban jauh ini lah sampai semak kan sama alis ngai ba ikhna bagi dari long di ba takam naru laban lihat apa jadi ka SPL pada ikhna bagi long very excited beri lihat kalau saya long lihat dari final begini lihat dari ni ha kita ikhna yo hamna syaru wala kata ila lihat kaita dari gila kalau saya lalu musim gila kalau final kan. Tadi ini akan arrange practice bagi one direct next year di practice ini kita ni permisi menyebut dan ini ada game yang kedua kami mungkin job yang besar musim ini kita macam. Tim prepare ya untuk kasar balik tentang harus ikut dengan game last game ini implementasi sudah dapat ayo ikut mau lain dah. Final kan, ni tahun seguti terus ni nak apa itu game mau lah like tenang tu ni kami practice bareng, tengi lah excited tu belum lagi lah terus tu dan mesti mendekun berkemulai deka long top tim nanti tay long ni lah saya long nak prepare ni long mendekun berkemulai. Tadi SPL juni mendapat sedang kamu kalau kita sisa nomor kalau bener pun ada bener bilang si kapor joki ya kecil sisa mila kalkulit lo kalau belum lain benar gitu berbuat first leg dan second leg baru complete tetap lagi dah apa ngiduna kimadan berapa ni apa just begitu qualifying round juga Santos nanti ke main round juga Santos kiwan segi I-League nanti kiwan segi ISL ni apa bon kimasuk ini apa pospon wala kataru ni kung Shillong Sportson ba jupnya testa ini football ni iya ni dan kam sebut di badan ki ba mila ban utilize kam kumari kapor mata but kabang kasodon kam ban perpau ni kalau ba ni nak Shillong Sportson ni perpau je so buram sikade mana
Chief Minister Government of Meghalaya Shri Conrad Sangma Bangla Kerjaan Radba Action Sports and Jumi Hakani Kendi Momentum where Lada Omde Bokasha Mukuli Namarga Kajimbam Bobon Kichin Kala Fiction Pinong Pika itu but ka pher ka kenja te ya ka halor ka champion trophy ila pun kaya ka cash prize ka belum 6 lakh era champion but 3 lakh era runners of team the community ba lara ki ai baik bro ya ka kum ka kalendar bang ila release kemarin in semua di media by SPL mata usna 2025 yang sedang lagu Jun Julai by Jun Julai kerang ba nila ba dia adjust bagi Santos bagi Iwi bagi tournament di buat ke jela bagi players yang involved Iwi tournament te ngan suong Iwi ba lakno ni community omne tang kan ke 4th division 3rd division 2nd division 1st division lani bagi ke SPL nila perkara mandau snem bangin pelong kan ke champion league jauh strong sponsor habaki champion team na borok division tandang ga apa bodoh lalu November Desember ngin pelong yang kata for pa ni pelong kali Women's League pengilong regular maksudnya bagi grassroots under 14 dan 16 under 10 conductor nga sebuah kan final sebuah sarkar ba kejindan kami madan kalau madan kam Ahmad apa ini laban pendan kam ban nang nak kejindan toi hi ki babon balang kan sinong jela dan nombak